dawe wa twese uyagiye mu ijuru we Mana se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane mukama kuko uri umwungere mwiza w'imitima yacu turagukengurukiye kuko uhora ku rugamba rw'ubuzima bwacu kugira ngo dutabare kandi uturenganure twebwe ubwoko bwawe duhezagire kuko uri Imana ihezagire tubohore kuko uri Imana ibohora dutabare kuko uri Imana itabara tunezereze kuko uri se w'ibyiza byose dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turambye turitwikirije amaraso miranda y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twerekwe mu byo dukora byose tugogwe iminanire y'ubwoko bwose duhabwe umugisha no mu bwiza amaraso ya Kristo nadushiye ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa ubuyobozi bwa mutima mweranda utuyobore kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose indwara tuzikurweko imivumo tuyikurweko n'isuzuguro tuyikurweko duhabwe umugisha wagenewe abana b'Imana amen. Kristo Mukristo arabaza ngo shalom shalom murakome naratevye kubaza ikibazo canje gihagaze ku cicumi cy'umukama avuga ngo ndazi ko icicuma atari umusesekara kandi atari umusigazo kandi atari ishikano nanone ari itegeko kandi ndazi ko ritangwa ku cirose cyose ya umushara yabibyo wimbuye uko kuri kuzijana kwijana ndazi ko ari ukubitsa Imana yezika kwishura ikanarenza ko ngira ari akaburungu natagashitse none uwo bikundiye ko ayatanga uba umugisha kuri we ega ubundi Imana mwakujya umuvo w'amazi ahantu hari akanogo acabanza kuzura amazi kugira ngo bandaye ntimuzotinye gusabira abantu nizo muzotinye guhesha umugisha abandi wapi nimuzotinye gusabira umugisha abantu nimuzotinye guhesha umugisha abandi ngo babasubire ngo mugirane aya Imana nishaka abantu kubutane iyo utaka amahoro iguha amahoro iyo usaba ibyiza iguha ibyiza ibintu uko tukangatira umugisha weri wawe ukabandanya n'amaboko ikije kuko ukuraho ibyonyi kandi mu gutakaza abawe baba bakenyuka cyangwa bapfira mu rumogi cyangwa mu itaye cyangwa mu busambanyi ni ibyonyi icya cumi rero gikuraho ibyonyi byumvikana ko umugisha weri wawe amatukagukirwa kuko n'imico y'icazananye n'ubusambanyi n'umwanya arashikirwa umukobwa wari umusambanyi wumvise umuhungu arashikirwa kuko Mungu we narongora umusambanyi kazi tsoye matanije na maraya no kuvuga mugabo umugisha w'icacu muhera ugasanzara ngo ariko harutubaze mfise kugira nanje shobore gutanga icicuro kibazo cyambere sipozo ko membwa 360,000 ati no gereranya ko membwe mba maja 360 ni ya credit y'umijana 60 no kuvuga ari ideni y'ibihumbi 160 bamukata ku kwezi ndiya inzu iyumba amajana 2 none nkayo notanga icya 10 gute ubundi ni mukomeza mukabaza ibibazo muri kwiheza mukamona no mukangaratete omanda bibiri bangajye umwuga ubundi Imana ntuzogwiza amajambo yo kuyabwira ibyakunaniye ntuzogwiza amajambo yo kuyibwira ibyo utaragerako uzogwiza amajambo yo kuyishimira kubwira gukoreye none yugwara ni waje kwivuza none ubundi yo kuri inzu y'amajana 2
ukaride ni 160 wari wambaye wipfuje so na mpamvu guheranira Imana n'ubundi ni wakwica ugira kuba warisha inzu udafise imbabura icyo uteka niko kugira amahoro no ubayeho nabi banza usaba Imana ubwenge bwa mbere ushobora kuba mu nzu uriya totalement ijana n'amafaranga yawe utari umusarahira umukomisiyoneri utari umusarahira ukabutunzwe n'umuyaga uvuga utu no musindara mwakazira hamwe ko umukomisiyoneri ashobora kurunga amafaranga ku buryo ashobora kurinza umwaka wose birumvikana kuba n'ukwezi kuguherekwa mugabo uri umusarahira yembwa ku kwezi no ibi byo ndabihaguruka uri umusarahira yembwa ku kwezi oya ubu ni umutego Kristo yaravuze ngo baramubajije ngo bakiriye ikingoro nawe utaga inyoni iguruka n'igikonda ubu ni umutego baramubajije kuko mbajije ikintu kitanditse muri Bibiliya mugana agenda kubwira ko Imana atari umuswa ntabwo yishyuza ikitaguhaye no Salomo yavuze ngo nawe utegeka iguruka Kristo ngo bamubwiye ngo bamugombye kumutega umutego mu mitima iwabo nibyo byari ngo aramubwira ngo iki kingorongoro ngo none ngo amafaranga ngo kuyatunga ngo ni cyango cyangwa ngo si icyaha abaza ati kubera iki muri ko murangerageza abwira ngo handitswe ngo iki handitswe ko bya Sezari kwa Sezari bw'Imana ku Mana eko umwuka w'Imana gore none nimba uri umugabo ufise credit wahembwe 360 wasabye credit wagiye kuyikoza iki ni reka dufate ko waguze parcelle itari kurunguka ko ari boutique watunzwe na boutique watutanga cyacu muri boutique kadufate ko waguze parcelle ringa izokunguka ikshita noneho nimba ubayeho uri inzu utariye nta n'umukate n'amazi narishe n'amatara narishe nutegwa n'ingwara nutegwa n'inzara biragenda gute reka ndaguhinyisha ubaye mu buzima bucuranye genda ubanze urondera inzu itarenze amafaranga wahembwe 360 genda ubanze urondera inzu itarenze 80 uhembwe 360 ku kwezi aho mfasha utarakura mu credit uhembwe 360 icakane ukaba mu nzu irengeje 180 ubu uri kuribwa ubuzima ahora ni VIP sino wabwiriza gufata S5 ya UM nukuvuga ko ari kubinzu 70 na reka twarundi separ defu katuje ku 180 uri kuribwa bisigura ko ari amafaranga kandi inzu nimwibaze Teko utarapfukamira Imana mwihukure ku mwuka wo gupanga mbagwije kuri ndacapanze mugabo mu migisha Imana itanga ubwa mbere hari mwahuba nimuhorana inekera ku mutwe nimuhorana inekera ku mutwe kubera iki uraye ikintu cya mbere Imana yamuhaye ni igihugu nawe uzoba uri muri Australia bwira Imana uti hame inzu kiretse ko ari amahera bakata nuyakore mu ntoki bakayakatira arasource kintu cyose imbere kuke muri byaho banzuke muri Imana kubera iki n'ubundi Imana nitakugwana ko nukwiyica yari yarabwiye abahungu biwe ijambo ryabishe ugasi Imana yishe abahungu bahere ni yari yabici akuba kubita inkoni yababwiye ijambo ngo mbega nimujyajyanywa n'abantu Imana izobatabara nimujyajyanye Imana nizizobatabara nibica nindazobakiza mugabo woza kubica mutajyajyanije Imana irabatabara iryo jambo ryarangiriye bishwe n'abafilisiti cyarazira ko Israel bari basuzuguritse nta nkota y'umufilisiti yabwiriza kwica Israel bajana n'isanduku y'umukama yari nawe arirondora aragwaza bisigura n'ubundi waramaze kononekara waramaze kurondoka ahubwo garuka ku mukama nawe yiteguye kukugarukirako bo wamaze kuba mu buzima bwononekaye
Imana nutayiryarganye nizokwemera ko usuzugurika izoguha ibiharuro iguhawo igupunguze fagitire ikwagurira imbibi niko yambese yasenze avuga ubundi nawe uba waramaze kononekara wamaze kononekara ari twabwira ngo utange icyo 10 gute ubaye mu buzima butabaho kandi iyo miryango turayifise reka rero umwuka w'Imana yake nimba yumbije amajana 360 wasabye kadimu 160 nabonye kumenga epfo wakibajije nukuvuga usigara utanga icya 10 kuri bihumbi amajana 2 usigaranye ihombe 70 bitegeza kuba Imana ukaza gupambana ukabwira utuwinzu ndamugira gutu warasyo ndamugira gutu amata ndamugira gutu umukozi ndamugira gutu kabwese ni depasse office mugaye mba amajana 2 bitegeza kubitanga ku icicumi nabushaka umugisha wo kurama no kuraniko uko nubundi shaka wima Imana ugomba yibime nubundi uracana intoki numburi uragurisha ipantaro nubundi uromoka nubundi uragideni abyumvise utegeza gutanga icicumi imbere ko yatora hama Imana ikaguha ubwenge ko nubura ubwenge irakureka ntimugaseye kuba mu buzima bwakavuye wikindi kibazo mbega icicumi giharugwa wakuyemo credit cyangwa ikirimo oya credit kuko ndabagira impamvu iyo usabye credit uri nk'umukozi wa leta ukagura parcelle biba bisigura ko ya credit niba uri kurabika kandi rikiranguka parcelle nuyigurisha uzohungukiye hamwe n'Imana uheje kuyigurisha uzotanga icyacu parcelle nutayigurisha ukubaka warashaka ukongera ugasaba iyindi credit ukubaka nukuvuga umushahara wazogera igihe yanzu yipangisha annexe iki uhezutsa n'icyacu mikigwire nawe utoyipangisha ukayibamo wa mushahara wawe uzongera ugwire kandi uzoba ufise ituze mu mutima wawe oya amafaranga bagukata kuri credit nayo tangira iki nayo tangira icyacu mubu wahembwa 360 reka ngume kuri iki gitigiri cyawe baka ukaba wasabye credit icyo uzogura cyose ngo ubakure mu 160 usigara utanga icyacu mikomba amajana 2 iyo ya credit uciye ujya ugira kiosk na ya credit urayitangira icyacu kiosk wejeje kunguka weje gusarura uratanga icyacu Sigwa ko credit Imana naco bafana naye ni ibintu yirekeye ngaho gatubwiriye mu ruzi cyacu bikodira imikasha navyo vuga ngo uri kurarenza kwa yawe urareka birakubitana kubera n'ubundi cyacu ni kunyenya wewe upfa kubona uti narose 100 nanzi 10 ni mikashe ni kata mu 1000 cyangwa 2000 cyoke nta kibazo bigutaye wowe watanze bikuye wikubiyeko mu kindi kibazo mbega icicumi giharugo wakuyemo credit cyangwa kirimo icyo nacishuye mbega uhuye n'umuntu akagusorora ifani wabanza gukura mu cyacumi yes ndakubwira ineza bifise mubu je umayifana sibyo umayifana ukamwita Anita ndakwaye ari umukristo yigeze kumwisha umugisha nari mfise nayo nari nkiva muri Oman yamaze nk'ukwezi cy'amezi 2 anugikiri amajana 2 ubundi yagira kabiri mu bantu bamaye amafaranga menshi cyo gihe mugo barayaho yawe Sabona nyene ngo mukozi mwakira 5 mu mazi none mu bimaye muri 5 canke 10 umva barangana kandi mbahesha umugisha kuko ibintu bitangiza ukama hejuru y'isaba cyo gituma abakozi b'Imana nitira abantu bakubaka ibintu bikomakomeye ariko nk'umutima wegera Imana ikaweza ariko natwe nabwo Imana iduharike oya nuvuga rero uwo munsi hari abakozi bariko barakora ngaho hari mwe muri komera Kristo n'umuzima ko hari ukuntu jewe mu burya kabeshi mbanze ngabire zanyu ndagucana imbago mbwa uri umufundi uzoze hano wari umutayeri yenda gushaka nukuvuga rero natenda bahamu cyacu kubera ko nayahaye nari mbeshejwe umugisha kandi nari umukozi w'Imana nkuko nakweshya muri kese sosiya komera Kristo n'umuzima garuka gukora ibyo umunsi nabwira ndabakuye kibyo kuko je sinateka ngwana ugeni mupata ndirango amafaranga ko je sinzatsimba bura kuri mwebwe ko jewe natangiye guteka amazi abana bamaze kwimuka mu kwino kwa gatandatu kandi naje ngaho mu kwambere nukuvuga rero umva ubwa burenganzira bwanyu n'abakristo ngaho n'undi yakuja muri kese sosiya bisigurike narakora n'ikintu kimwe narangutsa muzira kwiye aho bahuguruje ubw'Imana uti nungwiriza abahisha bo mugisha nanje nzogwiza abaronka umunezero vuye wawe
nanje mu nzu y'ububiko nzohagwiriza bivanye n'uburyo aryumvise nogomba ngakehanirwa nkagomba kanwa rimwe y'amaye abiri mugabo singuhenda sinopfumata je ubu sinabagishira ikintu muri stock yanje nagitanze ku cya 10 n'icokunda kuko none ko ashaka kuyamagatakara cyangwa yaboroge umwaka bikanera ingwara cyangwa bakayanyiba cyangwa yivuza mu mugane inanga cya 10 mbangujeho inyatsi ngo mbega ubaye waguranye umutaye w'imiliyoni 2 ugakora umugambi wegeranije umusaruro ugakora miliyoni 3 ico gici 10 wogiharura ku mutahe n'inyungu canke mu nyungu gusa oya nk'ubu umuntu aguhaye ati ibi bintu n'ibintu by'imiyo biratandukanye ibi bintu nk'ubu umuntu aguhaye nka shop agati ibintu n'ibintu by'imiliyoni 3 zibiri ugacukura 3 cubanza ukamwaza miliyoni 2 ziwe wa miliyoni ugacutanga ku icicumi mugabo yari ideni ajya amadeni musaba kwasanga wasabye ukata mu myaka runaka uyakase ku mushahara uyatoya ahantu sibyo nko mushira hamwe uzarira inyungu kugira ntukehaniko ni bwiza ko icicumi cyawe yabiba kubera iki ushaka kuyatora akakuzengereza ayo mafaranga bikazoka nka ko yari ukamarama kandi watoze kuzoyari ibyonyi kwibwa guhomba kugira iki niyo mpamvu iyo yatoye ugacugira imana ndayatoye ibiyerekeje ntabyonzi kugira ngo neregwe nzoronka yo kuyari hano ntunganirwe simvuze ngo ivi na ivi jewe ndabibye muno miliyoni 2 jewe mama cyabiri ndabara hino yabiho murabona abana b'abantu twaraje gutora credit bati reka tuyabibe mu kabari tuyabibe mu mpuzu tuyabibe muki ukabanza kwisuga ya mutona kusanga amafaranga yaguhera yuko none twama twabikoze tugikwetora muri for cyangwa muri fest mugami bw'icyo niyo musinziriye honyene no yabiba kugico nzo yakoresha cyose kizobwira umusaruro naho nzo yagura mu kibuguru cingurube kizobwira umusaruro kandi nguru bari kizira murangi uwo mvuzi byo mwana yewe yabundi imana ni guhora ikintu utazi kandi utemera wabyumvise ayutanga ngaho umuntu akudeporeje stock ubanza kumukurira mu byiwe ugatanga icya 10 mu byawe kuko ayo miliyoni 2 ntabara yawe mugaye uza kugera ukanyanyagiza mu bintu bitandukanye yakure ku muvumo uyabibira kandi tunayizo zo turanazifise ababibiye ama parcelle ngo mbega usabye credit imbere yuko yikoresha ubanza gutanga icicumi kuri iyo credit iki kintu birasa iyi credit n'amafaranga umuntu yaguhaye iki kintu kirasa nibaza ko nacishuye credit ndababwiza uko nimba mugomba kwihumanura kuko n'ubundi buryo bwo kuzengereza kugira utandukanye nayo ma credit navanako sibyo ndagusabye genda ubibiri mwise y'umwuga ubibire mwise y'umwuga ubwira imana uti credit nase kwisonzogoza ubwira imana uti credit nase kwizomera ubwira imana uti byase nase ko nzohereka kandi azi ko nzobyaza umusaruro ni nka ujya kubibira umurima murakoze ibindi ndabaza hanyuma ndashaka kumenya neza icari cicicumi nanje ndagitangiye mu mutima wanje wose n'umutima wanje wose nagitanze mu gukurikira ibyo ntumva canke mu ndagiharure neza imana ikumugisha gose mutima w'Imana arushirize hangaha kukwigisha kugira ngo umenye kandi imana igwezagire kuko natwe turagize ibyo tuhamenyera ngamumve ngo kubiba kumugisha uheshejwe kubiba kugafana wawe ubw'Imana uti nogurujima yira yuguheshwa umugisha ni nko kuguruza igikundiro kuri we base ni nko kuguruza imigende ni nkakujya kukugomorora urabona twiyo wana umugazo wone usanzwe ucamwa amazi mugari gihe abarakano katumye adeviye amazi nace mu murima wawe cyangwa ugondo rukagwirirana Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 18 ngo ugondo gurudugiri warangitse ijuru runkuramo ngurandoba no kuboko kwa ngo kandi cyatumye umpera ngo nuko nafise ubutonganuke bwo mutima n'ubwibiganza ngo kandi Imana uko munyabwenge werekana nk'Imana y'ubwenge ariko nguko kigorye uyerekana nk'Imana ikora akakugaragaza ubugora muzogane musome muraye muzobisobanukirwa mutima w'Imana bamurikire murahitse aha undi mu Kristo
ndondeze indoto zanyu umunsi ndi mu mwuka wo kurotora no kwigisha mukisavuga ngo shalom muramahoro bama muri iki gendo tanabi imisi yose kandi si ukuvuga ngo nitwara nabi ariko nta ndoto nziza nigera mbona maze igihe kinini mbona indoto z'imiroguzo reka ndababwira erega indoto ntimuramenya icyo ari cyo bwa bundi ni ukuvuga none nk'ubu ndababajije sibyo mwari muzi ko guhana umwana ari ukumuhesha umugisha ari umungu wanje agira kabiri arekereye mwari muzi ko guhana umwana ari umugisha ari ukumuhesha umugisha aho umungu wanje agira kabiri arekereye maze imisi nijukiye kumukubita nta mujinya afise nta shavu afise kubera iki iyo nje ku bahungu baye nta urupfu bapfuye numva mbabaye basi nk'ubu aje kuza turiko turasenga ikintu kimbabaza abana b'abana abo tutahuza ururimi bari iwabo ntari wacu ndiko ndasenga na mwana yubakwa kuza kudodora babikoze rimwe ndabahana ngira ababyeyi wabo ngaragaza umujinya ndafise uburenganzira bwo kubakubita ntibongeye kandi nasenga mvuga rwose mugabana biwanje abana bo ngaha ntibagira indero ku buryo ashobora no kuza nabone ko hano ndariheranda uwo mwana ashobora kuza kazona mu bukaraje ndi mu kiganiro kigishona nkuko menga ni sympathy ya mama hakupfuka amati mama ariko arasenga nanje senge hakuvuma aje kwiga ngaza ndamubuza nkamubwira ati ndiko ndasenga abari imana kuri kuraje baje bizotsi kudiye agashinga amenyo kamenga arabyumvise nimwe akabikurikiza indi ntabikurikiza nibuka Suzana ariko arasenga asaba na 11 bapfa kubona ngo yambaye agatambara kera mu mutwe bose baca bugufi baravuga ngo ushaka kuza waraza ugasenga udashaka ukagenda ndavuga ni imana izohabindira kwa babana mavura nawe dukwa n'umwuka wo kumudiya avuga ati sinzongera kuvugisha umuntu wako namugumya ka 11 atumva nasoni namukubita kubera ndamukubisa ashobora gufina atamba ndiko ndasengera abari imana ashobora gufina ati imana ikamwica tikikigugu catitse nyina ategera muhana akarira kagenda none rero mu ndoto bibiri iravuga muri Yobu 33 kandi were ku murongo wa 14 avuga ngo iki Yobu we mubone umviriza wavuga ngo maze imisi uri mu ndoto z'imiru bisigura kuri kuraburanya imana uravuga ngo mana ngo nikwereke indi mu ndoto z'umuru ekada nukuvuga imana ugici bagombye kugira ko nico gikomeye indoti bambi kuko utayisambuje kandi uyisambuza n'umunwa nuyicanira igicanira indoto n'ubundi zokomeza ikunaniza indoti banziza kuko uyicaniye igicanira nutayicanira igicanira uzorota uri muri mariage urote uri muri kurareshanya urote wabwa urote ibintu byiza gusa urote uri kwivura urote wurira indege urote woga amazi ukomeze wiruke ko n'imyuka y'inzoka ukomeze muri karande kubera iki ari Imana yagenye utakoze wakoze kimwe mu buryo bw'ibwirizwa mu buryo bw'itegeko warananiranye Burayimu ngo yari yarubatse igicaniro ubwa mbere niko kitabo cy'itanguro 13 havuga umurongo wa 4 ngo niho yongeye kuja gusenga yambariza Imana habaye iki haje ubwenge muri we ku buryo bw'uko yamenye kuvuga ati Loti ngo ahinde yabukora siniyagaze ko genda yushaka Loti ngo abone bibaya bisayangana kumbe Imana yavuze ati Burayimu nemeye igicaniro cyawe nemeye no kwambaza izina ryanje kwawe jangani nzoguhezagira ibindi byose n'uruhendo indoti bambi kubwo atacho wayikozeko ngo none ngo ni kuki uburanye Imana ngo rega nisigura ibyikora byose mwaka Imana ivuga uko canke kuriya ariko nawe ugitwarareka mu ndoto no mu kubonekerwa mu ijoro mu gihitiro ry'umukonora zosigaguye ku bantu basinzire ku gisegura Imana ica yugura ugutwi kw'abantu ikagushiramo impanuro ziberekeye
kugira ngo ubwa mbere ikura umuntu mu gikorwa. Hari igikorwa abarotse bariko barakora, hari igikorwa none ikwendo tuzumuruho kugira ngo ikwereke ko ari cyo bariko baragukorerako. None nimba igomba kubivamo gashubwa ati tekana mwana wanje umva uzobivamo utazobipfiramo. Zamugira ubwenge umva uzobivamo uzobipfiramo. Aha kugira ikura umuntu bwa mbere mu gikorwa. Icya kabiri ikingira intwaro bwishimye. Kandi Imana ishobora kuguteza indoto mbi kugira ngo ikubuze n'uwamvugira ubwibone, kuko umunyabwibone yankana n'Imana. Icya gatatu ikingira intwaro bwishimye. Icya kabiri ikingira umutima wiwe ukuzimu, ikurinde guhera. None igomba kurinda kuhera ikwereka ko ari umwicenyi ariko arakuniga. None iki kwereka abantu bariko baragusiga amavuta umvita zo bingiba injanja kuri wewe. Ngo gucisha ubuzima bwawe ku nkota uko no gucyorogo no gukomezwa no kwambikwa imbaraga. Nuko muze kubisoma muzirikane neza. Rero indoto z'umuro ntizibaho, zibayo utazisambuje. Ngo hama muri iki gihe ndota nabi, icyo ubanza ucyumve nurota nabi ahubwo Imana ibwira akabwira ati reka kwijejara. Indoto mbi umvise guteye ubwoba genda ucane igicana kuko twicanira. Ndahasize umubavu mota neza, ndahasize utodokwe. Iyi ndoto ndayasi ikibikiye ushane kugicanira ugenda uti indoto ni nziza ndayemeye kica kiba. Genda mugira ubwenge. Ubwa mbere nabonye nguye mu kinogo baviduriyemo twarete hafi ya position y'abasoda. Hari hajyanye ne Kiganda iwacu, ariko ngo hari umuyaya wawo ahetse umwana acarankwega narashikayo neza. Njanja hamwe abasoda baba sinabonye reaction yabaye gusa mu nyuma nisanze nambaye impuzu z'igisoda nziza shasha n'ingofero yazo, ariko izo mpuzu nabwo zasa n'izu Burundi kuko n'ingofero yari ifise baraza. Nkabona mberewe nguma niraba nkavuga ngo ndaza abantu bino baguma banyiyumvira nti none koko, baguma bimvira bati none koko yabaye mu polisi ryari. Uvuye mu gisirikare uje mu gipolisi? No wacanganikiwe ngani baza ko bivuze nabi. Nibaza ko ari yabaye umusirikare kuko abonye impuzu z'igisirikare, kandi asabye Imana bibi nyene. Ndege imbere nje sanga umugabo mwiza yambaye nkanje nyene ari ku moto imbere, ajya imbere ishengero andindiriye nca ndurira dufatana inzira mu gitabo, kandi ngo yari umusheri wanje. Nabona twishimye byahereye aho. None kandi indoto nimbi namwe cyara bavangi. Ngangaruke ku izina ryawe na wowe koko twatanguranye muri Komera Kristo ni muzima. Nzi neza gusoma Bibiliya, nzi neza gukunda ijambo ry'Imana na wewe. Ega ni muzamura ingabire zayo. None nk'indoto nimbi, indoto n'ubutabazi, indoto n'uburinzi, indoto n'ubudahangarwa, indoto ni kubaho, indoto ni gukugwa kw'inzitizi. Na wewe simbiza umwana adakura ndabyase. Na wewe no. Uri wone umuona arinzi ko mvise muri mu guhabwa ingabirano y'ukurotora indoto. Byahereye mu nyuma, igituma byahereye ngaho nuko iyo mukora nk'igikorwa ariko babaye mikizira. Nawe ariko muri ko murarya, nawe ariko babaye mikizira. Mu nyuma maze kurota, maze kurota kabiri ndi umunyeshure inge gato iyi maze ndayicisheko. Umva ashobora kuba ateye ubwoba naho yabonye ngo ubwa mbere nabonye nguye mu kinogo baviduyemo twarete. Ndabara kuba bayivuduyemo twarete ni nk'uko kandi gukorokera mu kinogo none bukayetsefa ntibamutereye mu kinogo. Yari ingazi y'ubutabazi kuko ibigeragezo ni ingazi dupimirwa ko kugira ngo duhabwe igarade.
ngo bamutera mu kinogo nta mazi yararimwa mumira naba no kuvuga ico nigiki ni nk'abaguterera umurima w'abarotsi bakagugarukana mu makarande bagomba kugusuzugura bagomba kugusambanya ngo bagukomeretse ubwa mbere wari warasambanya ugahemukiwe n'akarorero bagomba kugukorera iryo wari warakorewe kandi bagomba kugutererana kandi baguhenda cyo gituma wasanze haraviduo ngo mugabo waruhukiye ku nzu y'abasirikare nuvuga wagwanye uratsinda muruko kugwana ukatsinda nuko wisanze ugisirikare ngucha usanga imbere y'isengero iyo ndoto yarosa abantu ndahazi harabangabanganye posiyo y'isirikare no kwisengero y'ikiganda harabangabanganye kandi n'urugendo rwo kuja ngaho mu gitabo ni nk'agasandre gashasha hari ubuzima bushasha ujemo ngo ucubona umuntu w'imoto ngo kandi mukagenda muryohewe wambaye impuzu z'igisirikare turi ingabo za Yesu koko haleluya amina shaka ndakuvuga iki muna koko yabaye ingabo ko nugutabagwa nukubahogwa nugukugwa kw'inzitizi kubingabo na ubinga bataciye muri se kugira ngo ubu musirikare barabanza bakakwambura ibintu bitatu sinabayeho sinagenda muri Yesu nasanze byaraheze muganara bikunda gusangiye gushika mu 10 byaraheze ndanabikunda cyane ngena gucandana kumaye baranza bakakwambura iki izina niyo mpamvu watawe mu kinogo ariko mwibuke Yozefu ko yiswe izina rishaje agiye kuba mu ntebe zose ubushikiranganje bwose bwa Misiri icyakabiri mu gisirikare wamuboneye icyubahiro nta numwe aja mu gisirikare batabanje kumwe mu mishatsi kandi mwisi y'umuka kwimwesha igipashatsi yewe ubonye urikipara bawa mu cyubahiro iyo ubonye bariko barakomwa bijya mu bwango byakamwajoro no kwambuga icyubahiro cyakani zina baca bagwa matrikire murabizi irimo passion irimo umushara irimo ikaradi irimo byose cyakatatu bakwambura nigiki namwe genda mu gitohoza kandi ababwire byose ngo wikanguye muryohewe iyo ubana mwaciye musangira mukagirane cyabari kizira wakoreye mu rukundo rwawe ruhabwe bohoka tabagwa ugururirwa ibiye byawe utabibiyindo tahuzo buri mwambutse wamasezerano yawe ngo amaze ngo munyuma amaze kurota kabiri kosa ari umunyeshure wa sogondere ari kumwe n'abandi bagiye ku ishure ariko simbona twiga canke twinjira rimwe gusa narabonye twambaye teni turi muri sport wumvise indoto zawe ni nzima sport ni sport ni iki kurobanura no vita ngwiki ni gutandukanya ikibi n'iciza buga sport yerimina redesha corporelle igasigaza akayaga ku mubiri iyo urose rero muri sport muri gym tonic gymnastic course exercise yabisigura kuri mu gihe cyo kurobanura gutandukanye nabi neza kandi bimaze kugaragaza ubwenge gutandukanye nabi neza uhamagaye mu kawimana kugukorera ubumaze kuva mu mwijimo bugiye mu muco niyabona ko biga canke bagirana nuvuga naho wateretse kugira ngo uvuge ego ibe ego oya ibe oya nigihe cyawe cy'amahitamo cyo gituma wabonye uri kwishura mugabo ni mwige nubone ukabona muri sport nuvuga sigiye cyukugeragezwa kuko ishure nigihe cibigeragezwa mugabo sigiye cyukugeragezwa nigihe cyukuhita mukavuga uti ego ndabwemeye oya ndabihakanye ndabikoze nukuri ni inzira zibiri igihe cyukugeragezwa barakirenganya ngo munyuma narose rumwe ni ya gatatu narose ngendeye abamama babiri babanye ruguru ngo ngiye kubaramutsa ngiye iyo bimukiye ariko sinababonye navuganye n'ababanyi babo gusa banyereka inzu zabo kandi abo bamama bapfuye kera munyuma narose ko bamutavuganye n'umugisha kuvugana n'ababanyi babo niki mubanyi wapfuye n'umutsima
mubanyi wapfuye n'umuzima kuko uwo muzima atawari nibigera umenya ko hariho n'uwapfuye yigeze haba ntanasije yoza ngo muvuge ikimenyetso cyuko abapfuye si ukuvuga ko babotse ko bose dora ku rugamba rwo kwibohoza mugabo ubuvugana n'abazima bapfuye nabo mugihurira imitima nabo mugihurira gusa banyereka inzo zabo nababona mama bapfuye kera mu nyuma narose iyo ni yakane uwundi muhana ruguru nyene umugabo wawo afise urubanza mugabo iyo yumva y'abamama ikimenyetso cyuko igisokuru kibi kitaraguherako mugabo nawe ugihuriye naco ico bisiguye kubera ari ko gatumba baramama bako gatumba mugabo ndushaka kuvyibagira ubundi ni turababarira mugani twibagira batugiriye naye ureka kubagirira inzigo no kubakorera nabi gose mu nyuma narose ku wundi muhana ruguru nyene umugabo wawo afise urubanza nabona nori base irimwe amazi menshi ngo ngiye gukarabisha abashitsi bafungura ariko sinabonye mbikora nabona ndi mu cyumba kurondera utwafungura ariko nibyo nabonye nabona mvugana n'undi mukobwa w'umubanyi wawo nkabona umukobwa ubonye n'urubanza nawe ashavuye byahereye aho kandi n'uwo mugabo aheruka gupfa uri mu gihe cyo kubaho kape nguvuga umwitwarariko wawe uruhendo rwakubayeko ntiruzongera kuba kubandi kuba kukundi ahubwo ruzoba kugomba kuguhendesha imigisha itahari niyo mpamvu ari umwana w'umukobwa wabonye ababaye igihe mucakubayeko nico gituma habayemo umugabo afise urubanza ubutware mugabo akaba nk'umukobwa babaye kandi icyo wabona uri kurabafasha ntunakibone kandi ubona uri umubanyi wo kugatumba karande mbi yatumiwe mukigwa uhura n'abantu bagaragara nk'ibihangange mugabo ataribo Imana igiye kubagukura ko kuburyo n'umugisha baba barakunyaze umubaba rusubira kuri bo mu nyuma nabonye mama wa mabuja ngo musaza we azanyinga mama wa mabuja musaza we nukuvuga inarume wa nyokobuja vora cyo ni uwo numugirwa uwo numuhamuro azanyinja acarazima dusangire n'agakobwa ka mabuja zamota nabi kandi byari bimeze nk'ubuyi mu nyuma narose bangaburira ibiryo bimeze nk'amasombe ishana aho muragaragarana kandi kagakobwa nyene twarasangiye tunywa n'amazi kwibido tunwesha umuntu mu nyuma nabonye nunuye ku mutima aho rero ufise ubufise umuvumo wako je yamazi kwani nyoko buca suvuga ngo nguri mu bugu by'abarabu nguri hanze no kubera indote rimwe nyoko buca n'umuvumo wako je yamazi nikikiri gisokurukira kuvuga n'umuvumo wo kwimatanya kwa nyoko buca buriya sibyiza ko mugira ibintu muhuriye ko bindusibya akazi kanyu n'umushahara iyo muvuga ngo kwifatanya ko kugirana sibyiza yari mu ndoto biba bisigura kuje bajeba kwawe kukagwarura kwakaza kanagushwanira Salomo yaravuze ngo umwami ngo nagutumira kumeza ngo musangire uzorya bukebuke nguko mukebuka ngugira ngo ogira ngo ishavu nirizo haveri mu kuvudura umurako ngo arabye mu ngana kayo uri kurya nakayabako hari banyoko buje babaenda mukicana mukagane bakabasopa amajambo akazi kanyuka ariko karabapfana ibyo nabibonye mu barawo abarawo babaguma bicaye byose ari jeyo akagwenda kagwiga kwa makuru akumva ryo uri kuramuganira sirita bagora bagabiyo tariho bari akumva ryo uri kuramuganira akakazi kakagupfana ukarura kura nabyo biriko birasinzira kandi uguma byongereza ibyombo jewe nababingize rimwe ndabatera inkuru batwenga n'amabwe nako kubavako ngirwa ko ndanabasengeye aho ngo wakora dusengeye gwe utapfukamye ngutabanje koga mukwa utoze mukanota ndagani jewe isuku mfise mwe nani cyo pfa mugize nena Imana yoza yanyoza kubakunyura nukuri je narapinga konye na Imana yoza kubakunyura kandi uko kuri siniko ndabahenda nukuvuga rero mugabo ncendarahira uwo musi nagize akazi kombe bagoma barya barunka mu gikoni turicaranye nanje bona shaka ndiko najya nuko je nta muryajya wishi nabi byo kuryagagura shoboye nukuvuga indanje ntikemera nukuvuga sanga ibyombo bimeze ngwe ndagira gahindu uwo musi nkorakaza amasaha maremare sinongiye gusubira nukuvuga rero aharabo suzume no kwimatanya
kandi widawishe nanje mwizina rya Yesu Kristo muda urumva ndakugotomeresheje amaraso ya Kristo ko manyore ku ibidimu niko nanje ndakunweshereje ku ibido nanwereye mu rubavu rwa Kristo nywa amaraso ya Kristo nta muntu akimbisha no kubyemera ukirimarira kugaruka ko kuko ndaritwara muri toilette bakugabura ibisombe no kuvuga amayezi yo kumacuniro no kuvuga bakugabura yabisombe no kuvuga bige bintu byo muri toilette cyaki noko wakugwa mu wijejari yakurya y'amazi wijejariye mu bagenzi wijejariye wari umwana wo misengero umwana w'ijambo ry'Imana wijejariye ku telefone nico bisigura wijejariye mu butunzi bugaragara kandi butagaragara wari ubwujuje wari umuhesha umugisha w'abantu benshi none n'Imana yagutereranye none wagiye inyuma y'uruzitiro genda muri za gatanu no kuvuga ikirero nanje kibido nanwereye ku rubavu nanwereye ko ni Kristo okay ibamesheje cy'umwana wamuhesha no uri nweshe ko nari nukumwesheje ko maraso ya Kristo amaraso ya Kristo amaraso ya Kristo abe muri we kandi ugenda bidawe ugenda ucibwe mwongera ucibwe ndabikubohoje izo ntambaraga nawe utware basumbya mu izina rya Yesu Kristo ubohoke kandi wongere ubohoke kuri iryo shano bohoka kandi nimubyemera bidawe nimubyemera genda ubicibwe mu bidawe kandi uzodushingira inama izina rya Yesu Kristo umuka w'Imana arakoze ko biduha kuko umunyamugisha ubu nubwo ufeki sibwo bukwiye kuguhotora umutima kandi agakobwa ngo munyuma nabonye ntunuye ku mutima wa muhungu wanje ngo yarapfuye ndiko ndabyiganira umuhungu w'umugenzi kubona umwana wawe nawe burya no kumubohoza kumubohoza kandi ukamubohoza kwizina rwose Lameki uri mubohoze kuko turafise Lameki dufise barameki babiri Lameki avuka kuri Kayini nami ivuka gibisamwa giye bwiza kuri mubohoza ko Lameki avuka kuri Kayini yagize umubabaro gushika ngo mugatondo abyuka arakuga gwe bakora banje mwada akabyuka amagara ngo agaca turubura akavuga ngo ugira ngo none ngo nimba wazoba yakwishe nawe umwirutseko mugari ho Lameki nawe yabyaye no hariho Lameki wo kuri Kayini hakaba Lameki wo kuri Seti uwashumbushijwe habera intungane indoto y'umuhungu wawe nuko yisambuza gyo niterabwoba kubera iki warumaze kumunyanege nkeye ubwabo bagusomesheje nduri ubwabo baguhayike bisigura kuko kugwara kwawe bigaruka bikagwangayikisha kandi iyimbabare muzanga umuntu agwaye mugira wasida ngo na gripe iramuryamika ikamutwara mu bitaro ceka mwice nukuvuga umaze kuba nawe uri posede hari kindi kintu kiri muri wewe akantu kose n'indoki ndakwirukanika kugira umusazi ibintu byose kuri ko byaye bikubika inyuma bongore kwa bana b'Imana umwana urabohoke kandi nzi neza yuko uwo nta kibazo ateye ahubwo ni wowe warumaze kuba arajika akantu kose kaguhitamo ngo arapfuye ndiko ndabwiganira umuhungu w'umugenzi kandi rofete yuko irose umuntu yarapfuye ukaba utamuhambye ukaba utamubonye umuherekeza umugwaza utamubonye ikiziga nibisiga ko yapfuye oya kandi bisiga ko arupfugoro imbere yiwe aho gushora guhangayika kubera mugabo umve ko watanguye guhangayika kuko namashano batanguye kweshira muri wewe ngo munyuma narose ari caje kuniga turanigana ndakinesha niho naca ndagitwenga ni ongeruze shambanze ndaguturize umuriro n'amaraso bya Yesu Kristo sinamenye uko cagiye gusa ntabwoba nigera ngira cambyuka nkasambuza kandi warakoze kutwigisha no kubira indoto dusambuza tunakora imirimo myiza kugira Imana ibiduhere kuri mbi nazo ibidukure mu ndoto rigene nayo babwiye mabana shaka mu ndoto izindoto kandi mwarametse sinoguheba n'icyo konda naho mwana uzatumvigwe wawe ugatumba oya sinobikora usa jengirwa ku murongo indoto mu byumve gusa ari indoto nziza mu masaha 9 nziza turi ku mazamu hagiye uvuga umuntu n'ukuri Imana nyine irabona ko yaherewe mugabo ubu wanashaka nimuzo na nyitoto mbere gose ubu ndazi ko nzobaregiraniza ubwa mbere mfise connection icya kabiri mfise connection icya mbere mfise connection icya kabiri telefone sinabashimiye mwarakoze cyashimiye mwarakoze ko yiguri harabahisha bumugisha muri kamera kizine muze marekale
iyo mutanga n'ibibavu iyo mutanga 3 5 bibiri igihumbi ijana amajana 5 amajana 8 ibihumbi ijana miliyoni 2 miliyoni 3 indira naho ngengonja umisi ndoto nizizoba zibakora zizoba ari automatic kandi murati ko twagize isengesho ryo gusaba connection full mu Burundi sibyo ni murite twasabye Imana ko tuzinjira mu kwezi kwa 12 dufise connection full mu ntara zose nimba mutareko murabyuzuza mu kubisengera nyene mukanigumiza mu bicaniro n'akazi kayo aha niho musigaje uhembukira none rero umwana wa Rudasonga mukobwa wa nyene ijuru n'isi genda muri toilette ibyo bintu bisuke kandi bikwatiye ko mu izina rya Yesu Kristo ibisigaye inema y'Imana igwire mu mutima wawe rwose kandi ubutungane bw'Imana buguhaze ibyiza barahetsagira kasozere kuri izi undi mukristo aravuga ngo ndabona ko abakristo benshi babajije ku cicuri reka shingire ku kibazo cy'umukristo hama n'abandi nabo babonegweho bavuga ngo komera Kristo ni muzima ikibazo tumaze imisi tuyaga ku cicumi nanje ngire mbazi usabye credit uyitanga ku cicumi iki kubyukuri nacishuye yaruguru muje kucumviriza usabye credit nuyitanga ku cicumi ahubwo uravuga uti Imana iki cicumi mbibi yi credit yanje kugira ngo nizomve ko ubusa sinzokwicuza impamvu nayitoye kuko nawe ubusigaye nimba waruha utanga icicumi mukama ukamumba 60 dufate ko uhembwa nk'ibihumbi amajana 6 ubusigaye uzomuha ibihumbi 30 dufase ko wasabye 50% y'umushahara wawe none guce wakira icicumi rimwe na rimwe ukagimana kuyusabye ubugize neza rwose uba wuguruje imigisha yawe ubundi ibanga ry'ubukristo niki ubundi ibanga ry'ubukristo nuko wemera Imana n'imikorere yayo wewe urabona ngo warwembwa ibihumbi amajana 6 kubyukuri nguma wenyene reka mfati ibihumbi ijana byo byumvikana n'ingoro bya bihumbi ijana uravuyemo usabye credit bazora bagukatimba ibihumbi 50 uzosigara wembwa 50 warutanga icya 10 cy'ibihumbi 10 ubuzutanga icya 10 cy'ibihumbi 5 none gufata imbuto ishingiye ku cyacu mukavuga uti ndabubye kugira ngo ukuri cyonye cyose ushobora no kuva gutora credit n'ukuri bakayakwiyo cyawe akaribwa n'umuheswa cyakagira biba kugira ngo ibyuzo yakoza byose bizokwerekwe kuko n'ubundi n'Imana uzosigara uyiha makeye mani go umugisha reka tubandanye n'indoto zawe ndoto nazi komera Kristo ni muzima mu ndotore nabonye umuryango tubana muri quartier ngo watsindiye parcelle bari babanyatsi jewe n'umugabo wanje twari twagiye kubafasha gutegura ico kibanza ngo bubakemo inzu nabona afise igipawa twegeranya ubwondo nkuko boba bahejeje kubaka tukakura ibisigarira aho bari bapondeye ubwo bwondo hanyuma mbona twicaye turi benshi iruhande yaho nyene ndamenyamwo abo dukorana batatu haciye haza n'uwo twahoze dukorana jewe naciye maguruka ndavuga n'ijwi rirenga nti nakawe ngiri rero ijoro ry'agatangaza ngiri rya joro ukwezi n'inyenyeri zakaka ngiri rero ijoro aba marayika baririmba gloria ni none wibaza guceregwa muri bene iryo joro ari bisanzwe nabivuga nka poeme nezerewe nawe namubona yatamariwe aryohewe abandi nabo bagatwenga bakoma n'amashi naciye nikangura cyanumva reve ya saa 9 cyandabyuka nja muri chapelle gusenga no kwifatanya nawe mwiryo nzamu subiye kuryama nasubiye kurota ariko sinavyibutse byose nabonye gusa ubunyandikira igiharuro ngo
34 54 24 wow sinabonye uwandika cyane ngo menye n'igituma yanditse nikanga uyu mugabo ambwira ati tera igisabisho tubyuke jenja ndatera ururirimbo rumwe bavuga bati niki cyombuza gutambira Imana oya nana kimwe ngejejaho cyanumva we arateye igisabisho cyanamenya ko nariko ndirimbira mu mutima navuze kugira nyitabirire ibi byose byabaye mu ijoro ryo ko wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa 11 buca ari ku wa kabiri mbondi yavuga ko namwebye ko muwaciye no musi itariki acimisi kuvuga rero kubona unezerewe n'igikorwa kiri ku mubanyi ukabona wunze n'umuryango n'umugabo wawe mbere n'agasigare ni mwebwe muri ko murabafasha abandi batera impundu babisigura ko ari ikimenyetso Imana igishiye gushira ku muryango wanyu ku buryo bigaragara ko uwo musozi warose amahirwe ku bwanyu muri ico gihe abari ikintu gishasha Imana ije gukora nk'ubu kugira bimenyekane ko Zakariya yahereje imuka ikemeko Yohani Batista yaravutse Elizabeth wo bari bazi ngo nakaheze n'umugabo ari umugabo wiwe avuga ngo kanakaheze ari bungenga arasamina bisigura ikireba hari ubutware bw'Imana hari ububashe bw'Imana hari impuhwe z'Imana zigiye kugaragara kuri wewe kugira ngo ube umuhesha w'umugisha kuri benshi kugira ngo ube umuhesha w'umugisha kubabanye bawe muri ico gihe bigaragara uko bisanzwe izo mundu zariko zirategwa ziba zifise ikintu zikomokako kuko si kubuntu gusa muzorabe buriya dufate nk'ubu nko mu gihugu sibyo mu gihugu ahantu president giye bajya abantu bakora cyane basigana n'ibipawu bwanyu bara abantu bazinanye naho cyo ikintu bamuhigako nikuba ari kugira bisembereza bakuru umutumba bo ngaho hano baba bazi ico bariko barabira n'ico bariko baragaragaza uko suku umuja wundi muntu no nukubigihangange muri ako karere kwikonekta n'ubwami bw'ijuru kubw'umugisha Imana izanye muri ako karere kugaragara nko muhisha umugisha ngo munyuma wabonye ikintu kije kirandika iri jambo kwandika mu muhanuzi bwa Danieli ngo Imana yababajwe n'ibyo Barutisheza yakoze Nebukadinezari niwe yari yaranyaze ibikombe muri Israel mwami wa Babiloni mugabo umuhungu wiwe yasubiye ku butegetsi akora ikosa ryo kubikoresha ibya ambiance iryo kosa yakoze ryakoze iki Imana iraza ati bagupimye haza akaboko ngo karandika bari mu munsi mukuru kuko areka akora ikizira umene teke ufasere handitse amajambo mu byumva ibitigira imisi yose n'ubuhanuzi amajambo ni iki amajambo ni mushaka kuvuga ngo n'amajambo n'ubuhanuzi oya mwisi y'umuka n'umwumvirize ibitigiri ni ikintu kiba kije gifobetse mugabo gifobogwa n'umwuka w'Imana ijambo ni ikintu kiba kije gicurubanza murabyumva ijambo riza ngo naravuze ngo nimba wabikoze heza gigo nimba utabikoze vuma mugabe igitigiri nimvuga ifobetse ija gufoboregwa n'abafisa amaye kutere ya mutima mwerana swat ugatabagwa canke ugawera kinu kije mu ndodo ari igitigiri ari inyandiko nimvuga ifobetse ija gufobo n'abafise kutereza kandi rari ikintu gitangaje ngoma nkigufoborere ubuyigwe n'ubwawe kandi n'amahirwe nayacu ngomba nkigufoborere kumuka w'Imana kimaniko ngiguha sibyo kandi shingira kuri Bibiliya kuko cyaje kane n'ubuni nazwa bwawe bw'umwihariko bimwe byaba kuri Ibrahimu nambura umukristo ufite ikigaragazo cyananiranye ubu ni nazwa bukubeko uko Ibrahimu mu bintu byose yari mu byananiranye ubwa mbere yatowe afise imyaka 75 n'umusaza umugore we afise imyaka 74 ubwa kabiri yajanywe mu gihugu atarazi Imana yanamubwira n'izina agiye kuri mubwira jawutse Efurata ubwa gatatu yagiye asabwa gusiga byose nabi wawe niki byamunezeza byose mugani byakunda kwera umutima w'umuntu n'amaraso amakwega impamvu yajanye na Tera akajana Loti Imana ikagendera bigene yikurira Imana ikamubwira ikintu gisumba ibindi byose kwizo mu rubyaro kandi yaraciye umugore we yaraciye abagabo ngo nibaca iki gitegiri kale kivuga Ibrahimu yatawe ari ingumba ari mu busaza yumvira Imana aragenda
Imana iramwitwararika, Imana imugira umunyamasezerano yuzuye. Byose bikomoka ku kwemera. Rero ibi bitigiri byaje hagaruka igitigiri kane kigaruka gatatu. Nukuvuga ubu ni nazo bwawe no kwemera kwa donc umunezero wawe. Bibiliya iravuga mu migani ya Salomo 25 ubu ni nazo bw'Imana no guhisha ijambo, kandi ubu ni nazo bw'umwami no kugirana no kurifoborera. Ngiye gufoborera kandi ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Nubipinga wibane n'umwuka w'Imana, nutabipinga bikubeko kukubera iki. Izaya 44 avuga ngo ni jewe ngometse ijambo ryose rivuye mu kanwa kumusabye wanje. Kandi ngo abo bantu amajambo zobabwira ngo nzayamisha ibyamo niciriye bugufi imbere y'ijuru n'isi. Mana ngirira neza ibyo natura ibyo manura bibe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene byo nabyakira mu bimuroze. Ibi bitegiri bitandatu n'ubumuntu buzima, sibyo? Iki gitigiri gatatu gitanguye nubihawe naso, nubihawe n'amashuri, nubihawe n'imbaraga, nubihawe ubihawe ni muwe z'Imana. Ori ngate nimuze twisubireko. Ozeya 6 umurongo wa 1 wa 2 wa 3. Ni Imana yadutabaguye, ni Imana yadutereranye, ni Imana yaduteje ubugumba, ni Imana yaduteje inyatsi, ni Imana yaduteje imibabaro, ni Imana yadusuzuguje. Nimuze twisubireko. Rimwe nimuza tukisubirako. Rya kabiri tukiyunga, rya gatatu inabanduka nka kujya kwimvura ya gatasi. Imana iradutabara. Iyo ni jambo riri muri Hoseya. Sindoto zirakomeye reka ngigwe ko ndarivuga. Kandi ari basomera. Kigitigiri gatatu Hoseya 6. Izindi Bibiliya ni Hoseya. Ngo Imana yari imaze kubabara. Imana yavuga nabo baraza ngo nimuze dusubire ku mukama. Mwako niwe yadutabaguye. Nukuvuga ibyago byose. Nushe kuvuga ngo numurozi ngo ninyatsi ngo ni wa. None niwe azodukiza. Yaradukubise none niwe azodutenga. Haci imisi 2 azodusubiza ubuzima. Ku munsi ugira gatatu aduhagurutse duheze tube bazima imbere yiwe. Nidutegere turondere kumenya umukama. Iseruka ryiwe ni nabanuka, kandi iseruka ry'umukama iserura amasezerano yayo, igakuraho iki, igakuraho ibifashi byose, igakuraho ibyanzo byose byazibiye ukuri kwa amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Kandi iseruka ryiwe ni nabanduka nk'umutwenzi. Azozi wacu mwagacika mvura, aze nk'imvura yagatasi ivomera isi. Mbega nzokugira iki ga Efurayimu we? Mbega nzokugira gutega Yuda? Ubuntu bwawe umeze nk'igicu cyo mu gitondo, nk'urume rutonda mu gitondo ukacarukana. Urabe utitirize, ureke guhora ubivamo, ureke guhora ujuragira, ureke guhora uzempera, ureke. Nicyo isigura Efurayimu na Yuda. Muri cyo gituma kandi abana bakina abanyamasezerano original. Kati nawe yo kuri cyaka imeze guteka kandi kwa nikaramu y'igicuma kukabaho. Wanze Yeremiya 17 umurongo wa 1. Wozomugira ikigwa kamasezerano y'Yesu zuzura. Muri cyo gituma nababazaguye nkoresheje abahanuzi, ndabicisha amajambo y'umunwa wanje. Ingingo zawe ziza nk'umuco. Mwako shima imbabazi simbaba yimbagwa, ishima kumenya Imana kuruta impuga. Gusumba bijutanga banzu umenye Imana ni uzomenya n'ingene bitanga neza. Okay? Cyo ni gitigire gatatu. Kane nubuni nazo bw'Imana kuri twebwe. Namashimwe tuzamura mu mutima ataruka ibishimishije bidukikije. Imana ikirahira ati kuri wewe ndahafise isezerano ntabanduka. Okay? Nico gituma n'umwana wa kane nibamutame gitambo. Umwana wa kane nibamurya inyama. Bugi gituma muvuga ngo barabatambye gitambo bireme. Inda zakorotse nuko mutazizi. Yamwayicara mukaganira n'abanyoko. Kuko ninda yakorotse iraharuko. Ndakora y'umwana wa kane afise ubudahangagwa. Gatanu ni ubucamanza. Imana yarirahiye ngo nije mucamanza mukuru. Yavuga ati n'uzokurandura nije nzomwirandurira. Ati uko muri we nashize y'imbaraga. Yeremiya murazi yagira kangahe? Kane kiragarutse kandi ngaburi nazo bw'Imana buracagaruka. Kabiri n'ubuhamya. Ni nahe? Uvareri nahe? Aka kabiri si kubw'imbaraga zawe si kububasha bwawe, ariko umwete wawe n'imbabazi z'Imana muwe z'Imana bigiye kugaragaza. Wapfukamye ugasanga harahereje kane n'ubundi imbabazi z'Imana nizo zikuzaniye ubuni nazo. Akiruko umuntu buzima, akiruko gutabagwa, akiruko guhembuka. Ngo ni yabonye uwandikiye umubona cyari kubarikizira. Bavuga ngo n'umurozi, ngo n'umwamuzi, ujya sanzwe nyanga, ujya sanzwe agirane ekada sibyo byari bikenewe.
ngo nikangwe rero umugabo amubwira ngo reka dutere wewe wari mu mashimwe komeza ube mu mashimwe kigihe kibicaho kandi urumva neza ko wari umunsi itariki 3 z'ukwezi kwa 11 ubundi no musi itariki 7 Aliasika imisi 58 twavuye muri 60 twari dusezerera imisi 3 yo gusasira iki uko kwezi kwa 11 irenga imbibi rero zamuka renga imbibi renga ubugumba renga ubukene renga ubugwayi renga ibibyimba renga amabloka operatoire renga ibisuzuguro renga ibisokuru bibirenga renga vuga ngo ndarenze ngo nijoro naho nyene narose mbona abantu benshi twari mu kayira gato kaga mukurengana twiyegeranye ariko jewe nabona narurindagara n'intore bicishije mu mavuta ngabona ndabigaburira umwana w'umukobwa wamengo nagizimuwe ko ashonje canke arwaye ngamutamika ndamuvugisha ni none wewe ibi bintu uragera kubita urumva arabibona ko ataragera kubijya none karamuganiriza mwumva igitangaza nkamuha nanje nkajya ko gato kujya nyene utogaburira umwana ngo bihere udakoze ku muntu yabo watetse canke nyina y'uwo mwana sinababonye haci umugore n'umugore w'uyo muryango narose mu ndoto yo kuwa mbere acambwira ngo hewe ngo ryabarabara bariko bararyagura ngo mbona barigize neza ngo kandi bavuze ngo hagira hace abageni nanje n'Imana ishimwe naciye nikangura Kristo ni buzima wikanguriye umuneza abo bageni bagira bahace ubundi kurya wari kuragaburira umwana kandi wo mugiriye mu zinza wabona wacishije mavuta ariko naho uvuze ngo niwo wabona umuhindagara zicishije mavuta n'intore no kuvuga ibyo gutanga n'Imana yabiguhaye siko kandi kubitanga n'umutima w'impuhwe bizana umugisha kuri we ariko kujya kuntu wariye ko ni kwa kuntu uyu munsi turabikorana ubugwa neza ejo turiranda uyu munsi turasenga umutekano ubundi bityo byacu n'amasengesho umukiranutsi natungwa n'ijya gusara n'umukate gusara tungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana kandi gusenga nabwiye ko ari kwakira ijambo rivuye mu kanwa ko gusumbya ubushobozi iyo bora ari karagukubita ukamusaba abagusumbya ubushobozi bikora muri rutingura kuri cyo gisuzugura nico cyawe none ico shaka kukubwira ni iki sibyo kona wariye ko ikimeto cyuko harakanenge ko kwibwira ofise mu mutima wawe kuko nabona yibute ngo ngakurya utorya nyene ngo mare ngutoga rumana ngo mare utagiriya harakanenge ko kwibwira bikagutuma ucuragira kora waje guhabwa amakuru ngo ajya barabarigiye gukorwa kandi yagira haca abageni no guhabwa amakuru meza ko buzima bwawe ukayibwirwa n'umugore umwe muri wa muryango hamwe mwakora ikimenyetso cyuko hari ubudahangagwa buri muri wewe utaramenya ngo bugendere ngo bwinjoying ariko mwisho bitegereza kuja ku mugaragaro kandi nawe ubwawe ukabyaza umusaruro abo bageni ni bande ubundi tuvuga ngo umugeni wa Kristo tugiye gushingura uwapfuye sibyo mugabo ngo hari barabara ryagutse ryaciwe wekera wibona uri guca mu kayira kaga none rero ni ikizira ko witwararika ibya shosho gumana yanzira warurimo cyo wavuganye n'umwuka w'Imana kigumuko kuko hari gihe rusa ko bagiye kukwerekana zo gutuma utirimuka hamukabona ibyo bagenda utarukeneye kubona ugahavura ugira umubabaro kubera iki aho waruri hari hatunganye ikindi naco aho wahururi wagira intege nke ugenda muri zo ntege nke muri ryo barabara n'ubundi uzokomeza uhagirike sa makuru yose duhabwa ngo tuyemere biravuga ngo nibavugana amahoro n'amahoro untuzokemere uzoshire mwakomoka w'Imana kugira ngo bave wijeje umugabo witwa Salomo ni wabivuze neza ngo nubona ngo umugizi wa nabije bukaboneke unuzojana ibyo yavuze byose ngo kugira ngo ibyabyo nibave bikugarukirako kugira atsindishirizwe nawe hamwe no kuvuga ikindi naco ngomba kuvuga sibyo negera neza gatoya ukandi sinivuga ngo namahoro uzobwira Imana uti kuko ari wowe ushaka no bikora nkuko bigomba uje kwijejera rero aho warutunganye mugani wundi wari ofisa gasembwa nugendana nako gasembwa bihava byaguka cyangwa wavucishwa mwijisha komera Kristo ni muzima nakagira uguca intege ntibakakubwira ngo ntibizemera Imana nizotuma bikunda witekanya gora ku ngoma we soko ry'ibyiza byose dukeneye kuri isi kugira ngo tube turambye kandi turane habwa icubaye mbibiyizi ndoto mu masengesho yose tujya kugira uyu munsi
byose bibiza indoto mu twikoro twose tujya kugira abana babaza kuzana ikintu ku gicaniro cyabicacu cyabishikano cyabo yabigyo icya ikintu cyari cyo cyose mana ndabibiyiza indoto z'aba bana bawe zigaragara nk'iziremere mugana indoto ziri mu budahangara kubyukuri n'indoto twari dukeneye muri uko kwezi kwa 11 imbere ko dusozera umwaka wa 2025 ngo tubanze tugire evaluation turi kumwe n'ubwami bw'ijuru kuri rya 12 twandika dukeneye mu mwaka wa 2025 amaraso ya Kristo natweze amaraso ya Kristo dushaka kimenyetso cy'ubudahangara amaraso ya Kristo tubohora amaraso ya Kristo dutyorora amaraso ya Kristo atugire bashasha kandi bazima mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ubwenge n'ubweranda tweregwe mu byo dukora byose umugishiwe mu Burundi umugishiwe mu Barundi n'Abarundikazi umugishiwe kuba Kristo bakomera Kristo ni muzima bari ku mande zine z'isi umugishiwe abaturanye muri nzamu ababyumvirije kandi ubudahangagwa uyagwe muri twebwe maze wowe Mana uhabwe icyubahiro imigisha n'imihezagiro tubihabwe yakoze ku gisozogoro byari byarase bikundike mu izina rya Yesu Kristo amina kuko warize uri mu butayu ndakumva Manuwe no kukumari nimba uburero dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira numwe twuguruye imitima yacu Yesu Kristo yo dukomeza imana idomugisha twese mu izina rya Yesu Kristo mushobora byose gutandukanye n'igutandukanya n'urukundo rw'Imana Imana mushobora byose kurenganura aho watewe n'umwuka w'isoko rukibi ukananirwa ko bibega byaho ukisanga wogira amahoro ukisanga wogira akanyamuneza ariko ari kuborerwa no gusambana bikugwa kiyo minaniro y'igisokuru bikugwa kiyo mivumo y'igisokuru uwo muvumo w'ubusambanyi wabaye mu rubyaro rwa Dawudi mu rubyaro rwa Isaya ugeze kwa Dawudi gutuma Dawudi atonura mu mutima kuburyo umungu n'umukobwa wiwe Tamari na Amunoni basambanye ngo baruhuka bankanye urunuka umaze Abusalomu nawe ngo ahitamo kwica mwene wabo kuri uwo muka w'ubusambanyi muka w'ubusambanyi namugisha muka w'ubusambanyi n'amahoro muka w'ubusambanyi ufise nta kuramba muka w'ubusambanyi ufise nta kururanirwa Imana igutabara Imana ikubohora Imana ikurenganura garuka mu rugo garuka mu ruhongore nawe umwana wa Aburayimu mu izina rya Yesu Kristo zo shetani zikuveko uko Maria Magdalena yahindutse umuvugizi w'ibirenge bya Kristo umuvugizi w'inkuru zikomoka kuri Kristo abariko nawe uhindurerwa amateka ubane n'Imana muri byose na bose ugira umugisha n'umugwiza weregwe mu byo ukora byose kandi uteturugwe mu makuba y'ubwoko bwose ugira umugisha umwana w'Imana amina aha turegereje gusozera turegereje gusozera umundi mugize aravuga ngo mahoro neza musuku wa rudasonga jewe hari ico nagomba kubibariza ukijanye n'icyo nagomba mume orientation yiyo ngitanga hamara amasengesho yo kwinginga Imana y'imisi 3 mwatubariye jewe nari sanzwe ni mu ya misi 21 nzo yasozera itagisi 3 zo ku 11 yarayahetse rero nasaba mumfashe imitwaro yanje niyo gusaba Imana igize ubugwayi mfise narakoresheje ecography bambwira ibitandukanye none ndasaba Imana igize nongera nsengera abana banje mu bijanye n'igishure Imana batabare ibaho ubumenyi kandi baze bakure bayubaha ndasengera kandi umugabo wanje ari kwiga mu mahanga Imana mutabare ari mu mahanga Imana mutabare ibyari karakora babwemere kugira muci azotane diplome kandi azotafisa amagara meza kuko araruwa cyane ndasaba kandi Imana icire inzira nze ndonke promotion mu kazi kandi ndinginga Imana inyatsi kuko ndaronga amahera ariko umenya mfise ibintu iyagurura niyo mitwaro niko ndasengera muri imisi 20 rero nciye mfatiramo niyo yindi 3 naragurishije agatungwa nagomba gutanga icicu mumfashaho ndayatanga kuko sinari bwagitange nari maze imisi nyigisho mutuwazi nkorako
ndifuza ko Imana yonyugurura amayira kandi hari amasezerano yanje yabaye bloke yugaranywe nsaba Imana iya debloke mufashe muzoba mukoze yaciye kugitsina uvuga rero ubundi reka ndababwira ikintu kimwe sibyo aya tanga ubundi twebwe n'ibindi cash na konda jana indi kone difisi kona amafaranga afise mbika yaraiza amafaranga afise mbika no kuguruje muri banka je muri CCM nk'abandi bose amafaranga yanyaherana no kwezi na abaye amazi mesha batatu hari gihe abari make buri kwezi nituje ku bitaro tukagenda buri mezi 3 cyangwa 2 bivana no kugende mu itanze na indi kone difisi ikoda jana rimwe cash jana indi koda kone difisi ni cash ni nimero mondondera 69 11 32 04 69 11 33 usakana kodati iyi rero rimikashe ari banga ryayo no kuvuga rimikashe ubundi abantu bose namwe utanga amarike na cyane zibaye nimero zitatu zitanga kwa amafaranga uwa kane n'ibikode mugabo kodati ijya 42 amajana 329 byose ni kwizina rimwe n'inazo Theodose 49 42 42 tubasavenef 40 tubasavenef 42 amajana 329 iyo umurimikasha kubwiye ngoya kuri jya kodate niyo ngene mushaka kurumika ko muri benshi n'ibyigere bihagarara icyuko cy'umugiti katamo kuko burya bayanse kukugira service ukabona ngo ndayakuraho mugamba electronic aba yakeneye n'umutima mubi mufisi amatonike ukaba yakeneye cyumugiti we kuramo fred zawe amungore icyo ndagusaba cyumureka kayakura muri ayo nabwo ari ngombwa wowe ngurenze ko ari gihe utabuye afisi kandi nayo yakura muri ayo nacyo bitwaye kuko wowe uba watanze icyo umutima wawe warekuye ko bakata ibyo nibisanzwe sibyo hama mugabiri ngombwa ko ucutanga message yawe kandi ugashira ko ishishiro rivuga ngo iki uravuga ngo ubujari je ntanze ndavuga ngo jewe antaneje imbere sininda kuvuga itegere nanze no jewe antaneje imbere ngerageresheje umukama kimwe muri cyo ndamusabye agure kwibyoye anindi mibabara yabitwaro yanyungu ko yari karayitanga cyangwa ukavuga uti nimba jewe antaneje imbere ngerageresheje umukama ishikanwa ryabo abandi nibagera kubita nanje mukama uzobone ko nageze natakanya mfise nsangiye n'abashonje sangiye n'abafunzwe nifatanije n'abarihira amadeni abafisa amadeni ibintu nk'ibyo nifatanije n'abambika bagenda gusa kuko imirimo ibikoko icyo kitiwe ako niko gashishimira hama natwe message kiducikiye cyaduvuga ati okay we runaka twaduhagara kuri bibiri twakwipfuritse umugisha bivanye na kimwe mu byo wakoze ko byose nibisangiye imigisha cya 10 shikanwa ry'aboroke social cyo nibisangiye imigisha oya byose gusabiza ko gicari ariko imigisha twatura nibareka imigisha y'icya 10 irenze urubibi ni muri itanguriro Genèse 49 cyo kitiwe na Amosi na Maraki ya gatatu nuko ibintu nk'ibyo rero iyi mitwaro yawe yose ofisi nzanajeje kukishyura mfatiye kuri cyake social iyo minsi uri kurasenga Daniel yari kugicana iki gicani ruriko ndugira amasengesho yo kuvuga gusa genda ugira nicyo bigutwaye birababaje gupfunga iminsi 20 gufunga iminsi 3 gufunga umunsi wose ukabura 2000 byishika nukuri byo runacyo bimaze murashaka mubireke kubera iki namufunze ukabukenya none se ni wari kuri shavuga ngo bangaburira nagirane n'ibyo koko aho mbore mani kukubaza ibyo udafise cyangwa ikitaguhaye mugabo nimba tachoze umubongo nica 10 cyangwa niki vuguta amazi na oranwa no musi ndavoma nk'abandi nanje amazi ngiye kuyamaza ubundi yana namwe nabashingiye naye yikiyeri bamuguriye akakigurisha ngo tange shikanwa ryabo mwibaza ko ujya bugejya naye yacinze idakomeye nuko rero reka soze kuri indoto yiyo yavuze ngo Shalom mama nagomba mufashe kurotoriza indoto narimejeje kumvira isengesho rya saa 9 nza kurota mbona ngiye kuvoma mu bako bwari bwake ngiye kuvoma mu mwonga amazi yo kunywa mvuye nabona hari ahantu ateye ubwoba niho nagira gutya mbona imbwa zitatu iya mbere yane negereye girashike mu barabara muca ndayitanga no ligiti ndayikubitiriruka mbona
aje yindi nayo ndayikubita yigira gatatu yazananye amakari menshi nishavugisha irasimba ngo inabure mu ruhanga nanje ndakwepa ndayikubita umugere ikiratarika ndarondera igiti ngo nurireko ndakibura cyandiruka mbona akazu kabamo umuntu w'umukene ndamusaba ngo ninyegeze aranyemerera ndinjira muganyakazu cyitse indani nabona kadasakaye ngize gutya mbona yambwa irikirinziza umutwe muri kakazu ndayikubita umucumbisho isubira hanze amanje mbwira uwo muntu yamaye indaro uti imwe yosuka ndayitemesha yombwa uraza ukuntu insuzukurana aho ndayiyamiye ndiyumva uwo muntu aranga ndamubwira uti ndigiriye ndabonye ko mufatanije nje ndasohoka cyamagarara hanze ndayihagasoka nubu usubiye kuva wowe urabushutuguru iyo umaze kubona indoto zawe zirimbwa biri avuga ngo imbwa nikaragwa imbere y'umunyeshyiranye babisigura ko hari ukarandembi ari umuvumo wo mu gisokuru cyawe uguhuza n'ibundege uguhuza n'indyarya ubundi mbuga n'indyarya iyo mubura umukobwa ukaba uri mu gihe cy'ukureshwa utangura kubona imbwa mugendana uvuge nta n'umuntu w'indyarya ashobora kukurya kukura kw'ibyaho kagutera inda kaguta iyo ubona ugendana n'inyabo ubwa n'umuntu ataca azokumarira bisaba ko ari wewe uzotunga ugatunganya byose wa muntu ataca yitayeho ari wewe winigagura amakuru ngo wubakike iyo ubona imbwa ikwirukako aba ari kuguhiga ari kintu mugabo wundi azoza afise igisumbi cyose cyangwa cyahetse azomugutwara mwavuga ngo nta usage bise ngo afise urugabo n'afise imbere wayashaje ukamenga wese uri kubera kwa nyine asuye mu buhinde izi mbwa rero ngo ya mbere yayikubise igiti iragenda kuyikubita igiti ni iki wayitsindishije ijambo kwihangana kwawe iya kabiri arayidira iya gatatu imubera isimba rubera ushikaho yirutse ngo agahungira ko umukecuru akamugisha mu kazi agasanga kakazu ni gasakaye nta bundi butware nta bundi bubasha nabo bakabona ko bafatanye ibikorwa avuga ati sawure ngiye kwitangaza nabonye ko nta mufatanye ibikorwa nuko kuri konyene kuzogutumutsira si bishobisho si impanuro z'abandi bantu nukuri konyene gushingiye ku itegeko rya rudasumbwa ukwiyubaha kwawe kubaha imana kwawe no kumvira imana kwawe kuzogutumutsira sigaye byose ngo gira iki ngo gira uku ugira amanyanguko ntacyo bizogufasha nicyo bisigura uko wayitanga itangaza ikumva ni kwitandukanya ni kwisobanukirwa aho turimbwa uzoguma urimbwa nawe nzoguma ndi umuntu ibikwigenza ko ibigusamaza ubwana byose ukitandukanya nabyo none rero ukomere kwibanga imbwa ntizikaragwa imbere y'umunyisirayeli nyuma y'imana iri mu mitima yacu igwiriye rwose ububasha bwa rudasumbwa budukorera imbabazi z'imana zitubikwa ubudahangarwa bwa rudasumbwa bunezereza imitima yacu kandi ntihakagire icyo mwinona muri byose na hose nguko Kristo yashoboye kugeragezwa muri byose niko mwanditse wa Heburayo 2:18 washoboye no kudutabara mu mageragezwa yose wishugwe mu mitwaro yawe isengesho ryawe ryemewe igicaniro cyawe kigirane cyemerwe n'umukama kandi kibiri bigeragezo n'isuku ikindi nacyo Imana ngiraducira kanzongo no mu gihe twahuye n'ibidusumbya imbaraga tuyizere rero tuyikomereho rero izodutererana natwe ntitutayimene ibanga ngo tuyisuzuguze ku banyamahanga turagushimira nyagora ku ngoma komeza twubaka ubwoko bwawe tunezereze muri byose nawe se uko turabanyamugisha tuhimbawe mu izina rya Yesu Kristo turambe kandi turanigwe tukugwe ku bisuzuguro by'ubwoko bwose amen. Imana banezereze Imana barinde kubabara Imana bateturu kandi asengeye mwebwe mwese tuganiriye muri rizamu ry'ubutabazi bw'umukama mukugwe kw'imikoshi muhabwe imigisha mu izina rya Yesu Kristo amen.